بناوی یزدان دلوان مهریبان دم و چاخی و خوش و گشبن همو گهدار و بینرین ازگها بویر اف ام هون لسر پیلا 103.5 لما گهدار دکن و لسر دریا رو پلا مدا بویر عربی بأوائي کی زندی لما تماشا دکن از مازن هارونی ما ازي ده برنامه چروسکن روژیه دا ده مها رمضان دا بوربم هیویدارم ام سود بگرن جناوروکن حمو خلکن و برنامه هنه ناونیشان خلکا میا ایروژی گلو خوشکو برا سنجن باش و باندورا وان لسر جواکه براستی جواک لسر هنک هیمان آواد بی و اولو باوریجی همان دمه دل سروا هیما آواد بن جبر اصلا اولو باوری هاتنا جبو خاطر جواک آوا بکن و جبو خاطر کرتو که ماسی جواک جهبن سر راست بکن نشانی آوی جی چیا؟ نشانی آوینا پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام دبیجه انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق از هاتمش بو خاطر اخلاق باش استمام بکم و خودی جی پسن پیغمبر دایا علیه الصلاة والسلام گوتیه دا و انك لعلى خلق عظیم براستی بلکی گلک جمد پرسن دبیجن گلو اخلاق چیا گلو بردا اخلاق تو نبون گلو اولو باوریا تشتکی جدابون جواک آنین و جواک در روناندن یانجی جواک اخلاقی وی هبون جواک کی هنک هیمی وی هبون جبو خاطر پرنسیپی وی هبون جبو جیانا خو بریوه ببه لیبله شاشتی چید بون کرتو کماسی چید بون درکتنا ری چید بو و خودی جی دم دمادا اف پیغمبر هنه دشیاندن و نامه ازمانی دشیاندن و پرتو که پیروزی داد خستن سروا پیغمبرا جبو خاطری هر تم او جواک ما بس من جواک مروواهی بگشتی یعنی جواک مروواهی بمینل سر ریا راست و درست و ریا باشیه یا هری راست او بو گو جواک اخلاقی وی هبون پرنسیپی وی هبون هیمی وی هبون لسر آواد بو هنکی ام بیجن عادات و تقالید وانا هبون لسر آواد بو و جیانا خو گوری وانا بریود بر و او پیغمبر جی وککو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیسا ام دبیجن ناو نیشان دکل سر باندورا خو و سر کاروباری خود جواکی دا پیناست که دبیجه انما بعثتو لأتمم مكارم الاخلاق از هاتما از اخلاق کی نوچه بکم شاشتی اما مسلمانت کو دره دیا ام اولدار جی بگشتی باورمند شاشتیت کو دره دیا شاشتی اما کو ام دبیجن جواک ددما هاتنا پیغمبر دا جواک هلوشاهی بو تشتکی ویتنه بو ده طاربونه کی دبو ده ظلمه کی دبو تکشتنو تالان کرنو قرکرنو ویران کرنه دبو تشتکی وی مروواهی انسانی تشتکی وی هوا تنبو جواکه کی هلوشایش هفدو کدی بو اف پیغمبر جی سلاف خود الوابن هاتن تایبت ام بحثا مسلمان تیبکن یعنی فهم کرنا منهج اولا اسلامی رجی بفی رنگیا ام بیجن پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام هات یعنی تشتکی نوجن تشتکی دروی جواکه تشتکی کو جواکه ناس نت کرد جواکه ندیت بو جواکه بکار نتانی و حاضر جبا خود آنی و جاره که دیتر دانید نا وی جواکه دا و ایدی هیدی بجواکه دا قبول کرنج بو خاطر جواک وری گوهرتن برنگه کی نو جواکه رچه ببه و جواکه که برنگه کی دی آوا ببه ولا نبوی رنگی بو جبر چه ناو نیشانیه اخافتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بینا دیار دکه هاتیه تمام بکه جواکک هبو
نها أميناك بينين شاخك ومسلمانتي درباسي جفاك عربي بو قالوا جفاك عربي حموجي وكوا ميناكيك و جمرة ديروكي دا وتبرتوكي ديروكي دا هاتين نويساندن وقوتين جن هي جدايك نو كان جدايك خو قد بون زاروكي بچوك بون بن آخ دكرين هر تم جانوا كشتن و قتل عام و ويران كرن و تالان چي بو هر تم دوير روشي دبون پفچوني نافخوي بون هر تم قنجي تنبو معرفة تنبو ميراني تنبو حمو كشتن بو حمو درو بون حمو خاب بون حيلة و حيلة بون حمو تشتي نباش بون نا نبوي رنگي بو هلبت او جواكجي هنك پرنسيب و بيواني وينا هبون خلصر آوا دكر ميناك پرن دجانا پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام ميناك مثلا ام بيجن دار الندوة ام بيجن حلف الفضول افبري پیغمبر تيا پیغمبر بون عليه الصلاة والسلام دنابوي جواكي ده هبون حلف الفضول چبو وك هف پیمانكي بون عشير و قبيلة عربا دوي چاخيدا لهف کرن جبو خاطره چه چند خال نویساندن جبو خاطره انسانكي مظلوم به حقي وي هاتبه خوارن جبو خاطره حقي وي جرا بحصلين نهرن كسكي غريب مهوان درباسي مكه ببه وظلمكي وتعداريكي اهل ونشتكي مكه ببينه هجر ببورن هجر كو ظلمك الهنا كاببه پیغمبر عليه الصلاة والسلام پناست كي وچاخي هجر ظلمك بوبه دوي هف پیمانه دا دوي حمو كسي كول سروي هف پیمانه امذكر بن دوي هرن الپيشاوي ظلمه بسكنن وي ظلمه راهجنه دا كي بي مظلوم بلا او بي اج اهل مكه بي غريب بي مهوان بي كي بي خوغرتيه وانا بي دوي ولو بي ابناء ام بيجن حلف الفضول بو دار الندوة وك ديوانكي بو حمو عشير و ايل و قبيلة عربا يه مكه دا و يه دردوري وينا مكارن بيجن هناك يه دردوري وينا جي دوي داري دا كوم بون جهه شيورمندياوا بو ام بيجن جهه برياري بو جهه صلحي بو جهه زواجي بو جهه الهفهاتني بو جهه جارة سركرنا پزگريكا بو يعني ديماك او جواك نجواك كي وكي كو امش خورا تصورينن بنيفا تنبو نوليبو وقتی جواك عربي ام في رنگهنه ام پناست كنيان جي ام في رنگهنه تينا زمان و جواك كا همان تبيجي قطبوي بو جدر دوري خوا نبوي رنگي ام بيجن قطبونك تنجي لبالي غوري جواكين ديتر جواكي كو امبراطوري و ام بيجن شارستانية دوي سردمي دا هيجي دهات حسب قطبوي لي ويرنجيجي وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي و افميناكي معاني برنگكي هناكي ام بيجن رحتي دهبو لي بالي مثلا ام الجفاكا ديتر ام ميزين چرنگي بو ديمك جفاكا ديتر بدهقت پیشكتي تر بو قانون و قرال ويناها بون عادات و تقاليد واها بون عيبي و فهيتي و حرامي و گنه و نباشي و نباشي و خير و اونا حمود جيانا وادا هبون اميناك بينن جواكا كردي جواكا كي باورمند بو جواكا كي اولدار بو جواكا كي خداناس بو جواكا كي حتى هاوي ساعتا كنها امتدت آخفنجي پر عادات و تقاليد كردية ولو خوش و نازك و بربچاو هنا درباسي اولا اسلامي بونو مجيش خورا وكي جواكا كردي ما كريا اول بده ميناك ازنها كارم بينم سر زمان مجيش خورا كريا اول جبرچه جبر رحي وينا عين رحي اولا رحي وينا مقصدا وينا مقصد ورحي اولا مسلمانتيه اولا پیغمبرايا و بانگا پیغمبرايا يعني تنا كوكي نابرا وعادت و تقاليد مدى يانجي او اولا كو مجبابو كالي خوغرتي او چاندا و اخلاقي كو مجبابي خوغرتي تدش برتيا وينا بأولا مسلمانتي رناي اولا كون هاكو ام بي باورن يعني جبر وليجي همان ام بيجن درباسي اولا مبوا و امجي بيجن والله حلال و حرام بي وهاتيا غريدان و بو اولا ما و امجي باوريا خو خير و گنهجي غوري بيوان مسلمانتي و آيتي و حديثي ما هفدو و هنايا مغريدايا بوج مره بو كدينكي و اولا كي ام بي باوريتي وجل فيدري ام چت بيجن قالي خوش كبرى بيشتي في
وەک ئەم بێژین پێشگوتنە و هەنێکی مە ڕەوشاک و پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام تێدەهاتی ڕەوشاک و جوواک تێدەهاتی دیرۆکێدا حتا vê saetê ئەم بێژین ئەم وەک جوواکە ئیرۆ چژمەتێ خۆستن جوواکە و ئیرۆ ئەم تێدە ژیان بکەن چژمەتێ خۆستن گەلی برا یعنی تشتێ هەری بچووک یەک و ئەم ژێرە بەلکی ئەم قیمەت ناگرن یەک و ئەم ژێرە تپیوانێت ژیانەمەدە تونە بێ لێبەلێ جەم خودێ پەرمەزنە جەم خودێ تعالی گەلکی قیمەتە و بنرخە و گران بووهایە وەکو چاوە پێخەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام بێژی دەبێژێ رب كلمة بلكي آخافتنك لا يلقي لها الإنسان أو المرء بالا يعني قوتنك تجي ولو قوتني تدبيجي وبحمدي خو تدبيجي بمقصد خو تدبيجي بيجي بلكي خودي تعالى وينا مقامي وينا قلكي بلن بكيت جنادي ده بيجي بلكي قوتنك جيبي بحمدي خو بيجي وتقهداني نديه دجي حاشا وي دجهنمي ده وركي ديمك جور أخلاق جوتنا بجوجك دسبيت كي وكو بيخمبر عليه الصلاة والسلام بيجي الكلمة الطيبة صدقة يعني بيخمبر عليه الصلاة والسلام ذينات بيجي وكي خديجي بيجي مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها بإذن ربها آخافتنا خوش بيجي وكي دارك فيكيا ببرهمة رهي خوشي عردي دد بردي وشاغي ويجي الأزمانة بلا بونا وهر تم فيكي بيفيا أب آخافتنا كبچوكا بفيرنجي قالوا قيمتي وي ميزي هاو قاسي الجم خودي تعالى بيفانكي مزن ددي هاو قاسي نرخكي بلند وقران بوها وقيمت ددي قالوا فيجا أم كاركي بكن أم خزمتكي بكن أم قنجيكي بكن أم ريا خيري وقنجي وباشيش خلكيرا ودردوري خورا أم نيشان بدن وريل بيشاوانا بكن دستي آريكارية دردوري خورا بدن زماني خوش نقنجية ونباشية وآخافتني نباش أم ببرن وقد بكن أم نهلن إيدي دجيانا مدى تشتي نباش چه ببن أم نهلن تعدل دردوري مبي أم نهلن نقنجيل دردوري مبي أم ظلمي سر إنسان مظلوم راكن إنسانكي كتيبة أم دستي آريكارية بير بلند بكن أم جزاروكي خورا باش بن آريكارية مش دردوري مرا باش بي جمروف و دوست و ناس و محبه خورا ام جوارا قنج بن خدمت کار بن ام بجن دلخوازي خيري بن جوارا قالوا فجأة افي قيمتي والجم خودي چبه ام کار بن جواكا كهفدو قرتي چه بكن جواكا كش هفدو حسكري ام چه بكن جواكا كو كس سر كسي نآخذي ام چه بكن كس زنا نقنجي ليه ديتر نكي كس آخافتنا نخيري در حقي ديتر دا نبيجي كس شهدبونا زوري نكي كس حيلاو بيلاو نكي ليه در دوري خوا كس واستال سر حسابي جبو خاطري حقي يكي ديتر بن بيبكي وحقي وينا بخوي كس واسطة چه نكي عدالة محكمة مدى هبه ام بجن دكومينة مدى دسازية مدى عدالة وكهوي وباقجي وكاركي باش هر یکی کاری خوب ارکی خوب رنگی کی باشو پاکش بکه خدمت کاری جواکا خوبه دلخوازی جواکا خوبه دلخوازی هفگرتنی و حسکرنی به اشاعت نباش و نقنج جواکا خودا بلاو نکه قالوا افقا كرياري باش وخش ويكون هما اني صار زمان ولو دجواكا مدى ولو بلاف ببن وببي برنسيب وبيفان دجواكي دا قالوا امي تش جواكي دا خدي كي امي جيان بكن امي دردوري خورا امي بچرنگي بن والله هجر جنتك هبي جنتوي او جنت ابي جنت افا يعني جنت شادي ترى ذكر شي نبي حسودي نبي فتنه وفسادي نبي نخستنا خيري نبي ام بيجن هجر تشتي حاشا دست درجاي نبي جاوي خراب دردوري خبنرن نبي يعني افقا تشت وقتك ود جواكا تاتا نبي حسكرن هبي وخير خوازي هبي وباشي هبي جنت حياة ام كارن في جاني بكن جنت والله ام قنج باور بن ميرو اكي بچوچك گرگریکا کی کود بجنه دا انجی ام بجنه دا میروستان یا جی ام بجن کیزکا یان بجن پرپریکا یان ام چجرا بجن یکی هری کود شعب مدى ام بنرن بي قيمت كو ام جرى تقيمتي ناقرن بجن يعني تشتكي بچوكا والله تقنجيكي بوينا بكي الجم خدي وندانا بي
تقنجيكي بو نابكي جم خودي وندانابي تدست جيرانك خو بگري تويش تنگاسيكي خلاص بكي والله جم خودي وندانابي تشتغاليك خوش تدرحقي دردوري خورا جواتي دتبيجي والله جم خودي وندانابي تجواك كي دبي جواتك كي دبي تببهيزي هناك بحثا انسانك نباشي بكن تبقى خافتنا خو تبهاراستنا خو وي انساني بكي بوجدان بضمير الجم خودي تعالى وندانابي جبرت زاني وانسانه مظلومه وانسانه قنجه الجم خودي وندانابي آري كاريا حقية پشگريا حقية وراستية ودرستية الكودري بي تبشگريا ويبكي بأخافتنكي بنهتك باش ها نهتا باش والله خرا وندانا بي تزاروك خب آخيوي وكو ام كرمانجي بيجن زمانه مي كرمانجي ولو جواكي ام بيجن تبواشا ببي والله الجم خودي تعالى بأخلاقك باشا الجم خودي تعالى وندانا بي بهفجينتي دمال باتي دا هفجينش هفدورا قنج بن آخافتنكي خوش هفرا بيجن تعاملا واب هفدورا خوش بي تعدي وظلمي الهفدو نكن الهفدو ببورن هجر كرتو كيماسي وشاشتيك چيبو او اخلاقك هري باشا وكيكو بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا بيجي هري ايماناوي كامل وتمام يكو اخلاقي وينا چقاسي بلند بن او قاسي من زادك في الخلق زادك في الايمان يكو اخلاقي ويجيتا بلندتر بن زانبا ايمانا ويجيشتا بلندرا جبر او اخلاقي بلندو باش او ايمانا باش تيج ايمانا كويرتي جبر ام باورياي بخدي هيا تشتكل جم خدي وندانا بي وخياركم لنسائهم خلقا باشوا نجيش هفجيني خورا باخلاق پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي البر حسن الخلق قنجي أخلاقي باشن سنجي باشن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا باشي ويكو سنجي أخلاقي ونا بلند بنو باش بن إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا يهريكو أز حجيدكم الجمن يكو أخلاقي وسنجي بلند بنو باش بن قالوا أم مزجيني أم زيدتر أم چلوش حالو دخوازن أم رتبة بلند و قنجي أم چلو بهتر أم دخوازن و أفقا أخافتني بيخنبر بدهي أخافتني بيخنبر جهنا عليه الصلاة والسلام كو أخلاقي بيخنبر عليه الصلاة والسلام ديارتك يعني كو أم هناكي دبر شعبرا درباس بكن جيانا بيخنبر جي عليه الصلاة والسلام أم دميزين إن يكو بناستك جيانا وينا يعني وصفك جيانا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي قريبو بساعتا انسانك ختيار جن بانا مير بانا قريبو بساعتا الجواتا وينا دكولاني دل برطاوي بسكني جبو خاطري حاجتا وي بيك بيني يانجي قهداري قلي و غازن دي وينا بكي يانجي حتى دبيجن روجكي دبهكا لواز دي زعيف بو بحيل طاقت بو دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دلي بيشوطي باكر گو كي خوديه بينايا بابو باكر نكي گو اف خوديه بينا گو خوديه بي گو اري گو تظلمي ليت كي تتعدي ليت كي تباركي زيدا ليت كي تخوارني جناديه دا ان في كل كبد رطيبة صدقة يعني هر رحكي صدقتي دهيا تقنجيب تشرحي بكي صدقتي دهيا قالوا ام انسان ام مؤمن ام مسلمان ام باورمان حمو اولو باوريه خوا حمو ام بيجن جدا بونا خوا ام چقاسي كارن حتى في ساعتي ام سر اخلاقي پیغمبري خو مشين عليه الصلاة والسلام سلافي خود الوابن قالوا يهودي إلو سر اخلاقي موساد مشن يانجي خريستيان سر اخلاقي عيساد مشن ويانجي مسلمان سر اخلاقي محمد مشن وهرجي اتباعي شوبداري پیغمبري كي سر شوبا پیغمبري خود مشن والله گوری کریاری برچاب ام دبینن ام کارن بجن والله بگشتی یانجی بپرانی نا اگر گو پرانی سر ریباز و پیوان و آخافتن و اخلاق پیغمبر خوا مشیبانا والله حال انسانیت و مروواهی و جهان مروواهی ایرو ندوی حاله ندبو ایرو سر طائفه سر مذهب سر دين
سەر باوەری ئینسانەت هاتنە قەترکردن و قڕکردن و کۆچبەرکردن میناکل بەرچاوێ مەنە دیسانێ ئەدبێژم یعنی ئەم کورد ئانها حالێ مەل بەرچاوێ مەیە مسلمانێ vê qa dinyayê gorî exlaqê pêxember aleyhi salatu vesselam dimeşin yek û li civata wî na hevalê rêya wî na yek û hej wa dikir Selmanê Farisî bû caban yan jî gabanê Kurdî bû gavanê Kurdî bû belkî navî gavan bê gaban bê caban bê elmuhim çi zimanî bê Kurdî bû Suheybê Romî bû û yê dîtir Qureşî bûn Ereb bûn li derdorê pêxember aleyhi salatu vesselam gelek civaka pêxember zengîn û rengîn bû lê belê hiqd û kîna însanên nejetperest yê desthilatdar yê ku nehiştin ew civaka xweş û rengîn û zengîn bigihêje me û bihêlin ji bo xatirê bercewendiyê xwe her tim civak di nakokiya re derbas bê û pevçûna de derbas bibe ji bo xatirê ew bimînin ser desthilatdariyê ji bo xatirê kursiyê wana ji bin wana nederkeve wallahî gelek rastî û diristiyê civakê û dema pêxember aleyhi salatu vesselam winda kirin bizanebûn gelekî dîrokeke şaş hate nivîsandin û bi me jî dane qebûlkirin û me jî got wilo ye yanî heta em gihane astekî îdî ku em bi zimanê xwe neaxivin em bêjin xêr e em gihane astekî ku îdî em çand û kultûr û dîrok û exlaqê xwe em îdî xwelwan nekin xwedî em bêjin wellahî xêr e em gihane wê astahnê gelo xêr e والله گۆری پیوانê Xwedê û pêxember aleyhi salatu vesselam wallahî ti xêra wê na nîne pêxember aleyhi salatu vesselam exlaqê xwe ne civaka kewlo ava kir pêxember wextê ku derbasî Medînê bû şer û pevçûnê ku emrê wa dihê sala bûn pêxember aleyhi salatu vesselam sekinandin û sulhek kire di nav berawana de medhekî ew darin nedwa ya ku em dibêjinê de darin nedwa pêxember aleyhi salatu vesselam jî hilfil fudûl pêxember aleyhi salatu vesselam ew hevpeymana ku nabera wa de çêbûyî gotî divê zulm kesî nebe û divê em her tim piştgiriyê heqiyê bikin divê em nehilin û pêxember aleyhi salatu vesselam piçûçik bû zarokatiya xwe de bû di misilmantiyê de piştî pêxembertiya xwe jî digot ez mamê xwe re ez hazir bûm di mala Ced'an de ez hazir bûm û min dî hevpeymanek bi hev re imze kirin eger ku îro jî bakirbane min piştî misilmantiyê û piştî pêxembertiya min ku ez bûme pêxember jî aleyhi salatu vesselam dibêje îro jî bakirbane min gotibane min were hazir bibe imze bike bibe beşek ji vê hevpeymanê digo ez ê hazir bûbane û minê ew banga pêk anîbane çimanê ji ber zulm radkir ji ber heqî bicîtanî ji bo mafê her însanekî di dayê de nedir ji tedel civakê werê ji ber civakeke hevgirtî ava dibû ev e exlaqê pêxembertî aleyhi salatu vesselam ev e ku pêxemberê em nas dikin û yê ku Xwedê Teala pes nîvîna dayî di pirtûka pîroz de we inneke le ala xuluqin ezîm ev e pêxember aleyhi salatu vesselam bêje gelî bira û xwîşka em li vê derê dibêjin eger însan çi qasî dîndar bê bi rengê xwe bi tîpê xwe bi şeklê xwe bi libsê xwe çi qasî dîndarî lê xuya bike eger dûrî exlaq bê exlaqî wîna tune bin wallahî qîmetê tik karûbarî wîna li cem Xwedê Teala tune ebeden tişt qîmetê wê nanîne li cem Xwedê Teala ji ber aslan ew baweriya ku dibêje ew ez pêk dînim ew rengê û tîp û şiklê xwexistî di wî cew xwexistî di wî kirasî de ew kirasê li xwe kirî aslan emir lê dike û hatiye ji bo xatirê civakeke rast û dirist û exlaq û pak û paqij û heskirî û aştiye û aştiyane û aramî tê de ji bo xatirê ava bike reca û hêviyê me û diayê me ji Xwedê Teala me hidayet bike ji exlaq û sincê baş re û exlaq û sincê başî bike para me ji bo xatirê em karibin xizmeta civaka xwe bikin û ji bo xatirê em karibin civakeke hevdûgirtî û ji hev heskirî em ava bikin û civakeke aram û aştiyane em ava bikin civakeke bi demîr û wîjdan em ava bikin civakeke dûrî zulmê û dûrî nakokî û dûrî hevçûn û qirkirin û talankirin û wêrankirin bê
وحتى هون بمين حتى دمك دي ترجي هون بمينن دخير وخوشيه دا وبمينن بن باراستنا خدي دا وخدي تعالى روجي وقبول بك ودعاي وقبول بك وبخاطري وا ترسم أزجوي حالي جخيرا